isi yose iratunguwe nguko uko abasore ba M23 za Sarambwe binjiye mu mujyi wa Uvira rwagati n'abakomando babo ku manywa y'ihango mu mujyi rwagati binjiye muri Uvira bemye ntabyo kongera kumanika amaboko cyangwa se gutekereza ibindi hadashingiye ku biganiro cyangwa se gutekereza ibindi hadashingiye ku biganiro bitegetse bwa Kinshasa bugaragaramo mu buryo bwo guhagarika intambara kandi bashaka kuyongera. Ni nyuma y'abakomando ba M23 intare bavumbuye ubugambanyi bwa leta ya Kinshasa bagasanga FDNB igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abambari ba FARDC bari kugenda bazenguruka M23 bagatangira gushira ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare hafi n'uduce M23 igenzura muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu hagambiriwe intambara rutura yo kurimbura aba basirikare ndetse n'aba barwanyi mu buryo butunguranye cyane. M23 ibakubise igitego cy'umutwe nyuma y'iminsi bivuga ibigwi kandi bakavuga ko bagiye kwirukana M23 mu bice igenzura haherewe ku bikikije Uvira ndetse n'abacancuro bagiye barakurwa mu bihugu bigiye bitandukanye barimo n'abanyaromania. M23 bikaba byari byavuzwe ko mu by'ukuri bagomba kwikubita mu gihe kingana n'amasaha 24 bakaba bayikuye mu bice igenzura ikaba yinjiye mu mujyi wa Uvira ku manwa y'ihango. None birangiye Uvira hinjiyemo intare M23 ndetse n'ibikoresho bya gisirikare ku buryo bw'ibanga bikomeye. Operasiyo nk'izi zakozwe zite ndabikubwira neza ku makuru yihutirwa kandi akomeye ku mutekano, politike na demokarasi hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Agataho drone rutura ya F57 yo mu bwoko bwa Wing Rongo kabere ikaba yagaragaye mu kirere cya Uvira. Iyi ikaba yari yarahishwe abakomando ba FARDC ndetse by'umwihariko n'abacancuro. Igaragaye bwa mbere mu kirere cya Bukavu hejuru rwagati. M23 irayireka isubirayo ntiyigeze iraswa mu buryo bw'ibanga bikomeye ndetse n'icyo yari ije gushaka byose biramenyekanye. Ibi reka tuze tubikubwire kuko ari amakuru y'ingenzi tugomba kukubwira aka kanya atugezeho mu gihe kandi nanone hagataho turinzigira neza ko operasiyo ya Masunzu yari koroje nyuma y'uko hagaragaye ibivuga ko yari yarafashwe na M23 bityo bikaba bigaragaye ko yari mu bikorwa by'ibanga bigomba kwirukana M23 muri Uvira rwagati bitewe n'uko uyu mugabo yari ameze nkaho yari yaraburiye irengero mu rujijo rutari rwumvikana na gatoya. Leta ya Kinshasa ikaba yari amaze iminsi mu gupanga ibitero bikomeye cyane. Hagataho ndakubwira neza ibyo bwiro bw'uyu mu General Masunzu ahanini wari waragaragaye ashaka guhangana na M23 akongera akagaragara ashaka gukorana na M23. Ndakubwira ibivugwa neza ibyo bwiro bw'uyu mugabo General Masunzu. Ese koko yaba yarigeze anafungwa na M23? Byose nabaze kwitohoza nkurikije amakuru y'intasi yose namaze kubishira hano ku meza z'imfabu 250. Hagataho M23 yanze gusinya. Biravugwa neza ko intumwa zose zari zagiyeyo zahise zirwatirizwayo ako kanya ndetse banze ko zitaha nyuma y'aho bivuzwe ko ari ubugambanyi bwinshi buri gukorwa muri ibi biro. Ibyo byose tukaba twarabikurikiranye akantu ku kandi. Reka tuze tuguhereze neza iby'amakuru yumvikana kandi anakomeye cyane akomeje kuvuga gatanu ku kandi maze ubundi tuyakubwira. Hagataho urugamba rwagati ugoma rwagati habaye inama ikaze uyu munsi kugira ngo mu by'ukuri aho dusanga na story guverineri yerekanye neza abakomando bemeye kujoininga M23 muri Kivu y'Amajyaruguru igoma bakaba bakomeje gukora operasiyo y'ibikorwa byo kujya bahumuriza abagenzi babo n'abandi bakaba bemeye kwinjira muri iki gisirikare. Sensibilisation ikaba ikomeje gusubizwa ku murongo umujyi wa Kivu y'Amajyaruguru ukigaragaramo ukajagari ndetse n'ubwicanyi bukomeye cyane. Ibyo bigomba guhagarikwa cyane. Ibyo reka tubivuge tunakubwira ingamba zafashwe na M23 nyuma y'aho FARDC ishaka kohereza abasirikari benshi muri uwo mujyi wa Goma kugira ngo bazakusanya abaturage ndetse n'abandi bose batishimiye ubuyobozi bwa M23 maze bazakore isangano ndetse n'ubwicanyi bukomeye. Reka tubivuge aha ni ku muyoboro mugari y'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Reka tunabiseguraho kandi ko nanone kuba tutanakiboneka cyane tukaba tugiye kuboneka mu makuru ndetse kandi akantu ku kandi muze mwese kandi mwibuke gukanda like, subscribe ni ingenzi cyane namaze ubundi tujye tukomezanya mu makuru arambuye akomeye gatanu ku kandi hano ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze nanone n'amakuru yihutirwa kandi akomeye n'amakuru duhereye neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano
ku mugaragaro mu 2023 yamaze gutanga urutumutumu ku mugaragaro inamenyesha isi yose noneho kitangije urugamba ku mugaragaro, maze Kinshasa yari imaze gushokerwa mu buryo bikomeye. Bishingiye ko Kinshasa yari ikomeje gushotora mu 2023 ku rugamba ndetse no gukomeza kurunda ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abacancuro mu bice bigiye bitandukanye bikikije mu 2023, mu gihe kandi utigute rero ingabo za 2023 n'uro zamaze gukandagira mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira rwagati mu nzira bashingiwe n'abasirikare barenga 2000 bivugwa neza ko bari bamaze igihe kinini bakora ibikorwa bihambaye cyane byo konetereza ibitwaro bya Kinshasa. Bongeye kwinjiza abandi basirikari barenga 500 badasanzwe bagamije noneho kongera gukora isanganya n'agatangaza ku buryo bukomeye nk'uko byamaze kugaragara. Bagomba gucira inzira abagenzi babo bamaze iminsi inyuma y'umujyi wa Uvira, bamaze iminsi bafatanya n'abagenzi babo ba FARDC ndetse n'abarundi, ndetse bikavugwa neza ko ariko n'abarundi binjiye bambaye mu buryo butunguranye cyane. Izi batayo ntizishobora kuba zamenyekana cyane bitewe nuko n'ubundi ingabo ziri muri kano gace zidakontororeka cyane bitewe n'ubwinshi bwazo, kandi bivugwa neza ko 2023 yamaze kumenya umuvuno uhambaye kwinjira muri Uvira, kandi n'ubundi araba FARDC neza ku buryo badashobora kubatandukanya. Ibi bikomeje guteteza ubutegetsi bwa Kinshasa, ibyatumye habaho urusaku rudasanzwe ndetse n'abasirikari bakitegura ko urugamba rwamaze gutangira bwangu. Ibi bikaba byerekana neza ko 2023 yongeye abakomando abandi ikabinjizayo mu rwego rwo kugira ngo isaso rya mbere ritangizwe, intambara ya nyayo maze yaduke, maze yundi ifatwa rya Uvira ritangire, ubundi ingabo z'u Burundi zari zimaze iminsi zikarakasa n'iza FARDC zongere noneho zigaragare nimba zishoboye urugamba rwo kurinda uyu mujyi wabayo kasa mutwe mu buryo bukomeye muri iyi minsi bitewe n'uburyo ki biri gutezwa n'urugamba bya nyabyo. Mu gihe 2023 noneho yamaze gutanga umwitangirizwa kuva ku munsi w'ejo biciye mu buvugizi wayo Lawrence Kanyuka, yemeza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarengereye bukemeza kongeza gutangiza urugamba ku buryo kugeza ubu budakurikije kongera gukurikiza amasezerano ari kubera Doha, ubundi bakerekeza ingabo mu bikoresho mu bice byose bagenzura hagambiriwe kugira ngo harimburwe abasirikari babo, kandi batangize n'urugamba ruhambaye cyane mu kurimbura abaturage ndetse mu duce twose tugiye dutandukanye harimo Nord Kivu na Sud Kivu. Gusa aho Uvira ibyayo birasobanutse ubu ngubu tuvugana na makuru ubu ngubu kugeza ubu turi gukurikirana akantu kandi maze none ngo twinjire noneho akantu, kuko none abasirikari bamaze kuhagera ndetse n'uburyo imirwano zigiye gutangizwa akantu kandi muri operasiyo turi gutegura, maze nayo utuze tuyikugezeho, maze none tunakubwire neza ko urugamba rwa rugomba gutera akakanya ibintu bikiri bubisi, maze tukubwire n'ukuntu biri buze kugenda, kuko nta handi ushobora gusanga amakuru yizeye kandi akomeye kuri operasiyo usibye hano kuri uyu muyoboro w'amakuru agezweho kandi akomeye yihutirwa. Ibukavu ikikango kuri 2023 kirabaye nyuma yaho agaye indege itagira umupilote muri iki kirere cya Bukavu yitwa Dringirongo kabiri yaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa, igaragaye mu hejuru y'ikirere cya Bukavu mu buryo butunguranye cyane, kandi ifite ibisaso byose ibishobora no gukoreshwa mu kurimbura kandi ntiraswe. Bivuzwe ko yarije gukora ubutasi ndetse buhambaye cyane hagomba gutuma havamo kandi gatangaza havamo n'isanganya benshi bakomeje gutekereza ko havamo nibara mu buryo bukomeye muri ubwo butegetsi bwa Bukavu. Ni nyuma y'ubutegetsi bwa Kinshasa bugaragaje ko butigeze bagarara mu gushaka kurwana no kwinjira muri 2023, maze ubundi bagakora yibara mu buryo bukomeye. Gusa kano kanya aho bibaye umwihariko ukomeye, kuko hari hitezwe ko hatakorwa ibara nk'iri ngiri kandi hakagaragara indege nk'ingiyi irasa kandi ikica. Ubwo bishatse kuvuga ko urugamba ruri gutegurwa mwa bantu mwe ruri gutogota bigiye gusandara. Turakomeza gukurikirana amakuru. Hagati aho Masunzu tayari ashobora kuba mu by'ukuri ibyo bamuvuzeho byose ari ukubesha. Byagaragaye ko yagabye igitero muri kino gitondo cyahitanye abantu batari bakeya. Benshi baratekerezwa ko yaba yisubiye akaba yongeye gusubira mu gisirikare cya FARDC nyuma yo gukekwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuri intandaro y'uburyo FARDC itsindwa, ndetse n'umujyi wa Bukavu ukaba warafashe agahunga akaja mu gihugu cy'u Burundi, agafata indege imwohereza mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba byaratumye Perezida Evariste
Ndayishimiye yongeye kumusubiza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bukamukeka amababa bikekwa ko ashobora kuba yarahuriyeho na 23. Ibikorwa byinshi biri kuranga ibikorwa byose biri kuranga abasirikare ba FARDC. Nanone ubundi akana ashinjwa ko operasiyo zose zateguwe ndetse n'izagiye zigaragara ngo bimanze bitetize 23 bikamenyekana, bakamushinja ko mu by'ukuri ashobora kuba yarahaye amakuru 23 kuko ibitero byose byagabye kuri 23 byose byafashe ubusa. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntago busigaye burizera abategetsi ba by'umwihariko n'abajenerali bakuru mu buryo uru rugamba bari kurwana rugiye gupfuba, kuko uyu mugabo ari umwe muri bafatiye urunini ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko FARDC mu gushaka amakuru ndetse no kuba yinjira 23 muri iyi minsi. Gusa ntibiramenyekana ko yaba koko ari Kinshasa cyangwa se yaba afunzwe n'ingabo za 23 nk'uko byari byatangajwe. Hagati aho Ikatari byanze 23 yanze gusinya ku myanzuro irimo ko aba barwanyi bo bagomba guhita bakura ingabo zose mu bice byose bafashe nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabishakaga. Nanone kandi bukanarekwa kujya ikaremu bose bagahitwamo hakajamo bazazija muri FARDC ndetse n'abazaguma mu buryo bwo kuba banafungwa, ndetse bakavugwa ko n'ubundi batazitwa abagwanyi ba 23 bwo kuba bazahita bitwa abarwanyi bo mu Rwanda. Ibi bikaba byose banze kubisinya, intumwa zanga kurekurwa. Bavuze ko intumwa zihagarariye 23 zitari buze kurekurwa ngo zive i Doha, ko zigomba guhita zicyagirwa zigatagwa muri yombi cyangwa se zikoherezwa muri gerezwa ya Ndoro hano mu gihugu cya Kongo, zigakatirwa urwo gupfa niziramuka zitemeje byo bazisabye nk'uko zimaze gutangazwa. Amasezerano y'agahato 23 ishobora kwemera gusinyaho yabyara ibibazo bikomeye, aribwo mpamvu yabaye impungenge mu buryo bukomeje kuvugwa. Bose baribaza nimba ari Qatar ishobora kuba yagambaniye Ntare cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yose ari gukomeza gutohozwa ataremezwa neza, by'umwihariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukaba dukomeje kuyatohoza ukuri ngo tukuvuge hano ku murongo mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Hagati aho i Goma habereye inama yahuje Generali Makenga ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, harimo na Koloneli Iringoma ndetse na Guverineri Erato Bahati Musanga. Ibi bikaba byatangajwe ko mu by'ukuri abaturage b'abasivile benshi bitabiriye inama yabereye i Goma batangiye kugenda bicwa umwe kurundi. Reka tuze tubabwire ibyo bwicanyi buri gukorwa na FARDC mu bantu bagiye bitabira inama yabereye hano i Goma muri Noru Kivu, by'umwihariko mu mujyi wa Goma yari wahuje abayobozi bagiye batandukanye ndetse n'ibyo 23 iri kubivugaho. Goma 23 ikaba yashizeho abakomando bagomba guhegesha uruhindu aba basirikari bari gutumwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi bakaba bamwe mu bifashishwa mu butegetsi bwa Kinshasa ngo baze bangamire ndetse no guteza karuvayo, ndetse ngo banatangiza n'ibikorwa bw'ubutasi bazatuma ubutegetsi bwa Kinshasa butangira kunetraliza imwe cyose 23 yubatse ndetse no kugira ngo irimbukire muri kano gace 23 yubatse. Aya mabandi akaba yaragiye arangwa n'ibikorwa byo kurasa abavunjaye ndetse no guteza akaduruvaye, harimo no kuba bakwambura abaturage ndetse no kwica abaturage mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe muri bo bafashe bakatigwa urwo gupfa, abandi bakaba bahunze. Bikaba biri gukorwa na Leta ya Kinshasa mu kugira ngo bakomeze batere ubwoba by'umwihariko n'abaturage batuye mu bice 20 yafashe, banababwire ko mu by'ukuri sakusa bakwicwa bico bababe mu rwango rwo kuba bakwanga 23. Kuva ubu abayobozi ndetse n'abaturage batuye mu burasirazuba bwa Kongo bazi neza ko umujyi mukuru w'iyi leta nshya ya 23 ari Goma, n'ubutegetsi bwa Kinshasa bubifatuko. Ariko kandi nanone kuba butegerekwa cyangwa se ubutegetsi bwa 23 kuba butegeka iyi Goma cyari kibazo kuri Kinshasa, kuba nubwo itaye cyari cyo cyose kuba Goma ifashwe, bityo umujyi kugaruza bikazaba ishema rikomeye ku bande bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Si ibyo gusa
buri munota ndetse na buri segonda M23 ikomeje kugenda irakora ibikorwa bikomeye cyane, harimo no kuba yapfubya imigambi mibisha ya FARDC ndetse no gushaka buryo ki yavana M23 mu bico by'inzura muri Sud Kivu by'umwihariko mu nce zikikije Uvira, ariko M23 iri kubikora mu buryo budasanzwe, yegeze ibitwaro birutura kandi bihambaye kuri Kwarizo by'umwihariko mu duce dutatu turimo Ruvunge, Gatogota ndetse na Runingo, ibice bihambaye cyane bigomba gukorwamo ibirindiro by'imitamenwa kandi bigomba kuzasenya muri Coalition muri rusange, kuko urebye ibikorwa bimeze ubu nguno ntawavuga ko umwana ariranye na ntiwumve, bitewe nuko ngo Coalition yamaze kubona ubwinyagamburiro mu buryo bukomeye, kuzamura drone mu joro rwagati, ibikorwa by'ubutasi bihambaye ndetse no kuba ubu tuvugana M23 ikora advice buri munsi ndetse na buri segonda kandi ikavira igihe ishakiye hano Uvira rwagati, bigaragaza ko Coalition yamaze kugenzura neza Uvira, bikavugwa ko mu by'ukuri iri sasu rya mbere ryatangijwe na M23 rigiye kuba finali yo kuba bafata uyu mujyi neza, ariko bikaba bizwi neza ko ibikorwa bya FARDC aho bizahera hose ihaze, ibyo byose bikaba bizatuma nta buryo na buke Coalition bizatuma bashira mu bikorwa yuko bakongera kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Hagati aho ibikorwa bikomeye cyane byiswe ibyo gutuma M23 ibura position ndetse no gutuma inajagarara ku rugamba bigize na position byamaze kuzengurukwa n'abasirikari ba FARDC ndetse no gutangiza intambara ikomeye cyane izatuma M23 igira icyerekezo gishya nko kuba yahitamo kuba yakwinjira mu biganiro na FARDC ndetse bakavanga mu buryo bw'ingabo. Hagati aho M23 intare za Sarambwe bamaze kwandagaza Gisekedi Idoha ndetse mu biganiro bakomeje kujyamo nyuma yo bamaze kuvuga ko bakomeje gushira bazashyira intwaro hasi ndetse bagakomeza kuvuga ko batazakomeza kurasa M23 ku mugaragaro ivuze ko itazigera irekura Goma ndetse n'ibindi bice ngo baje mu nkambi bagaragare mu buryo bw'impunzi, kandi ibyo babishingira ko n'ubundi ari abakongomani ba nyabo ndetse by'umwihariko bakaba n'ubundi barwana ku bwoko bw'abanyamurenge. Abanyamurenge bakaba igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC bari batangaje ko mu by'ukuri bari mu buryo bwo kuba babacungira umutekano bashinjemo M23 kubakorera ubwicanyi. Ibi bikaba biri mu kwako kugira ngo n'ubundi babone ukuntu baja barica umunyamurenge umwe kuri umwe. Ibi M23 ikaba byamaganiye kure ndetse n'abanyamurenge twirwaneho. General Gakufi Iwarikare yahaguze agatangaza ibirindiro bisha by'abacancuro ndetse n'abasirikare ba FARDC byose byarimbuwe bitewe nuko bari bashaka gusubiza M23 inyuma, ariko bikaba bikomeje kubabira bibi cyane. M23 ntabwo ikina, turinjiramo neza tubanze tubageze ku rugamba imbere, tubinjizemo neza tubasobanurire ukuntu urugamba rumeze, dufite amakuru y'ingenzi kandi tugomba kubagezaho, murabyumva neza. Ahantu ku muyoboro mugari w'amakuru akomeye kandi yihutirwa, reka twinjire neza muri operation n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye ikaze mwese. Aha ni ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa, nimba ari mwishoka bwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro, reba munsi gato cyane handitse like na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane gatanu ko kandi muri izi nkuru zikomeye. Ikaze mwese, reka twinjire neza muri operation no mu bikorwa bya gisirikare bikomeye mu makuru arambuye twamaze kubategurira aka kanya. Duhereye neza imbere ku rugamba, duhereye neza muri Sud Kivu, ariko reka tumanze tumenye neza position z'urugamba zikomeje kugira priorite ku rugamba M23 mu gucakira ndetse no guhana bikomeye cyane Coalition by'umwihariko muri Uvira, kuko kwatakana ndetse n'intambara y'ubutaka irakomeje. M23 iracyafite ubutasi ndetse n'abasirikari banga abasirikari ba Coalition mu rugamba kugeza ubu rwandiye isura mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse no kumenya amakuru ku mpande zombi ndetse no kujya mbere mu gushaka gukomeza guturitsa gisasu citiriwe byo bise uruganiro by'amahoro ndetse no gushira agahenge, ariko byose bikaba intambara y'isibaniro iri kubera mu hano mu bice bya Uvira ndetse no mu nkengero zayo. Ndetse noneho no mu Uvira rwagati intare za Sarambwe kugeza ubu zifite ibirandiro bihambaye cyane zamaze gushinga, ndetse ari nako bafite n'intwaro zigezweho mu mutima indani wa Uvira imbere neza ku rugamba, aho abasirikari bose bakoranyirije harimo abarundi, abacancuro ndetse n'abaFARDC biteguye kurembura intare za Sarambwe. Ariko noneho kubigeraho bikaba bikomeje kuba intambara ikomeye. Ubu tuvugana nko muri Ruringo honyine M23 ikomeje kugenda ikora
icyo bita umusiri mu bikorwa bikomeye cyane bikaze. Yamaze kugira uduce kugeza ubu igenzura, yamaze kugira uduce twayo bwite, intwaro rutura zirasa kure harimo n'imizinga, kandi ibyo byose ikanabifatanya n'ubutasi buhambaye birimo no kurindira kure. FARDC ikabura uburyo bwo kwinyagambura ndetse no kuba yarekura ibitero shuma ndetse n'ibyo Special Forces bigamije kugenda bakuramo abasirikari bake kuko n'ibitegurwa byose bihita byitegurwa kuri 23 bico bikaneterazwa bitaragera icyo bigeraho. Ruvunge bikabuko ndetse n'agatogota bikabuko, ibice byagombaga gutuma FARDC yihangamura bikabura aho bimenera kuko abasirikari bose bakirunze rwagati hafi mu gafuka Uvira rwagati, kandi 23 ikagira ibirindiro bikora gatangaza gakomeye kuko ifite abatasi karundura bakora amanywa n'ijoro bashaka amakuru ndetse baneterariza buri kimwe cyose gitegurwa na coalition by'umwihariko hano muri Uvira rwagati. Ibikorwa nk'ibi bikaze bikomeje gutuma ibintu bisubira irudubi. 23 yakoze agatangaza gakomeye ku buryo byose byerekanye ubushobozi bw'urugamba ndetse n'uburyo buzagenda igihe cyose coalition izagira gucanga igihe kubura umutwe noneho igasaza noneho imigeri, noneho abasirikari bose bakanyanyagira mu bice byose. Noneho kugeza ubu mu bice byose bivuga ko bigenzurwa n'intare. Intare zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zubake neza pozisiyo z'urugamba nk'izi karundura igihe cyose ubutegetsi bwa Kinshasa buzananirwa gushyira mu bikorwa iby'agahenge kamaze gusinwa, ubundi bukaya gutangizwa urugamba ndetse n'uko bari kubitegura bazahura n'icyo bita uruva gusenya ndetse n'ishingiro rikomeye ku buryo amasaha make cyane atarenze 28 bazaba bamaze kubakwa bazaba bamaze kwirukanwa mu bice bigiye bitandukanye. Abarundi bamaze igihe bose bafite ubwoba bukomeye, abacanshuro barahabye mu buryo bukomeye, ibintu biradogera mu buryo bukomeye. Ibikorwa by'ubutasi biracyari hejuru kuri 23 iracyabarusha amakuru y'ingenzi kandi akomeye. Ibikorwa nk'ibi bamaze kubigeza ku yindi mpuzandengo ikaze ku buryo batazi neza noneho uko bintu bizagenda kugeza ubu ku ruhande rwa coalition nibeshi kongera ikagaba ibitero kuri 23 ikomeje gushinjwa akinyuma ndetse ngizerekane itandukaniro ry'ibikorwa bya gisirikare byose byategwa no muri Uvira. Hagati aho reka twinjire minembwe mu gace kanini cyane kari gushakwa byeruwe na coalition, aho babona neza ko gutangiza urugamba bigomba gukunda bwangu kuko kamaze kugotwa impande enye zose nyuma yuko kwa Sidisiyo ibonye ko ariko gace kazatuma 23 ijagarara igata pozisiyo z'urugamba ije gutagabara abaturage b'urugamba twirwaniho. Noneho 23 by'umwihariko nibo birinzwe nayo muri iyi minsi bari mu byago bikomeye. Amadorone ari hejuru mu kirere akora ibikorwa by'ubutazi ubudaca, kandi ngo abasirikari bakiye nibo bafite ubumenyi buhambaye cyane. Ku ruhande rwa twigana 23 ngo ni benshi, abo bose bakenewe kubi, kandi ku ruhande rw'ubutegetsi bw'u Burundi bwatangije propaganda rutura bwo gukorana na Kagarara ndetse no kwica abanyamurenge ku buryo bukomeye. Babazengurukije ibikoresho ku buryo bukomeye haherewe Rugezi ndetse n'ahandi hose habereye urugamba ku buryo bukomeye, bikarangira coalition yirukanwe ku buryo bubi cyane. Kugezwe mu Burundi hari gukora ibikorwa byiswe umusiri ndetse bari kugenda babwira abanyamurenge ko mu by'ukuri ingabo zose ziri mu mujyi wa Uvira zagiye gutabara abanyamurenge kubarinda, kandi ibitero byose bigabije kubarimbura ariyo bihera. Ibintu byaradogereye, birasa nkaho koko hateganyijwe ikintu gikaze kizatuma aka gace gahinduka isobanuro na operasiyo z'urugamba, kuko ubunini bwazo kugeza ubu munsi bukeneye na coalition nk'ikintu cy'ingenzi cyane kizatuma coalition ibona pozisiyo z'ingenzi zihamye kugira ngo babone ukuntu bagwanya 23 ku buryo bwisanzuye. Ahita aragera muri utwo duce ubundi komereze neza aho bita Maniyema nkuko bikomeje kujya bigaragara. Urugamba karundura rukomeje kugenda rubishirwa mu bikorwa nka coalition kugota agace ka Monembwe mu mpande nye ndetse bakuzuzamo n'ibikoresho bya rutura bifite icyo bivuze, kuko 23 ishobora kuzata garanti ndetse mu buryo bwo gushaka icyerekezo gisha mu kugira ngo babone ukuntu batere Uvira, bityo no kugira mu kujagara no kugira abasirikari benshi bikazaba imbogamizi hambaye cyane yo kuba 23 ishobora kwisubiza ku murongo. Bikomejwe gupangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa icyo bitese imirwanire misha, icyo bari kwiyotera kujimbira hano ku kibuga cy'imirwano. Hagati aho intare za Sarambwe zikomeje kwambagaza bikomeye cyane Gisekedi ushaka ko iganiro byose
biri kubera i Doha byakwemezwa ko intare za Sarambwe zose zizaja Maniema, inkambi nshya y'abasirikare ba 23 maze ubundi bakava mu bice bamaze gucakira. Ibi babyamaganiye kure, babwira ko rwose badashobora guta uduce baruhiye bakamenera amaraso ndetse bagatanga ibitambo bikomeye, ndetse harimo no kuba barafashe igoma, kuko impamvu bahafite ari impamvu shingiro ndetse n'impamvu habohowe. Ibi bigatuma ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kwivumbura kugira ngo bube bwava mu biganiro by'i Doha. Leta zunze ubumwe za nk'umusingi shingiro ugomba kumvikanisha impande zombi, nawo ukaba batangaje ko mu by'ukuri M23 biri gukomeza kugaragaza nk'abanza amahoro, bakaba bakomeje gutangaza gahunda ndende imeze nk'aho banza amahoro, ariko ibi byose bazabikora mu buryo bukomeye bwo kugaragaza buryo ki batabishaka, ariko gutsindwa gukomeye nk'uko bemeye kwicarana ku meza akomeye kandi ibimenyetso bikaba bihari, nubwo buri gihe bahora bitwaza u Rwanda mu bikorwa byose babaho buri munsi kuri iki kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Hagati aho drone Walikare zongeye gukora agatangaza mu buryo bukomeye, byanze ku buryo rwa koalisiyo kugeza icyo bahagarika na kimwe, nyuma y'iminsi bigamba kugeza igihe ubwo bivuze ko bafite igikomeye cyane, ariko intare za Sarambwe zabandagaje zibereka buryo ki nta kintu na kimwe bashoboye. Igihe cyose M23 yaba itangije ibitero byayo n'ubundi ariko intare za Sarambwe zabandagaje zibereka ko nta kintu na kimwe bashoboye. Igihe cyose M23 yaba itangije ibitero ko bazahita bakubitwa inshuro, ko nta kintu na kimwe bazegera bakora, kuko bandagaza gukomeye kugeza kuri urwego byongeye gutuma bongera gukiririkishwa ku bumenye, ubwongeye gutuma ubushobozi bwabo bwongeye kubarirwa ku ntoki, kuko kugeza kano kanya bongeye gushirwa hasi ku buryo bukomeye nk'abatarigeze na rimwe bitoza icyari cyo cyose cyatuma ikirere cyabo kirindwa hano muri Walikare. N'urugamba turubwinjiremo neza muri operasiyo zacu turi gutegura kugira ngo dukomeze tubahe amakuru y'ingenzi kandi akomeye ari kumvikana imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano, maze ubundi mwiyumvire neza agatangaza n'agasha intare za Sarambwe zikomeje gukorera koalisiyo mu rwego rwo kubabaza ku buryo bukomeye, bashaka operasiyo nyinshi ku buryo bugezweho kandi zo kongera kubashubirira inyuma neza inyuma ku rugamba nk'uko bikomeje kugaragara. Si ibyo gusa, turinjira neza muri operasiyo yabaye mu Minembwe igashigisha ibikorwa bya koalisiyo bitari bikeya, ndetse ikanica abagera kuri 28. Ikaze nanone